Sreća se postiže rješavanjem problema. Problemi su životna konstanta. Kada zdravstveni problem rešiš uplaćivanjem članarine za teretanu, stvoriš nove probleme, kao što je rano ustajanje da bi stigao na vreme u teretanu. Snojiš se 30 minuta kao zavisnik na eliptik orbitreku, onda se istuširaš i presvučeš za posao da ne bi usmrdeo celu kancelariju. Pošto odrediš sredu veče kao veče za sastanak i time rešiš problem nastao usled toga što ne provodiš dovoljno vremena s partnerkom. Stvaraš nove probleme, kao što je smišljanje šta raditi svake srede, a da oboje to ne zamrzite. Staranje da imaš dovoljno novca za fine večere, ponovo otkrivanje hemije i varnice koje oboje osjećate da ste izgubili, kao i rasplitanje logistike tucanja u tesnoj kadi sa previše pene. Problemima nikad kraja. Samo se prosto smenjuju ili nadograđuju. Sreća se postiže rješavanjem problema. Ključna reč je rješavanje. Ukoliko izbjegavaš probleme ili osjećaš da nemaš nikakvih problema, onda ćeš biti nesrećan. Ako osjećaš da imaš probleme koje ne možeš da rešiš, isto tako ćeš biti nesrećan. Tajni sastojak je u rješavanju problema, ne u odsustvu problema od samog početka. Da bismo bili srećni, potrebno nam je da nešto rešimo. Stoga je sreća oblik akcije. To je aktivnost. Nije nešto što nam je pasivno podareno. Nije nešto što magično otkriješ na spisku 10 najboljih članaka Huffington Posta. Niti saznaš od nekog određenog gurua ili nastavnika. Sreća se ne pojavljuje magično kada konačno sakupiš dovoljno novca da dozidaš onu dodatnu sobu u kući. Nećete čekati na nekom mestu u mašti, na poslu kad smo već kod toga, čak ni u knjizi. Na sreći se stalno radi, jer se na rješavanju problema stalno radi. Rješenjima današnjih problema postavit će se temelj sutrašnjim problemima i tako dalje. Prava sreća se postiže kad pronađeš probleme koje uživaš da imaš i rješavaš. Ponekad su to jednostavni problemi. Da pojedeš nešto dobro, da otputuješ na neko novo mesto, da pobediš u novoj igrici koju si te kupio. Nekad su ti problemi apstraktni i komplikovani. Da popraviš odnos sa majkom, da pronađeš karijeru kojom si zadovoljan, da razviješ bolja prijateljstva. Kakve god probleme da imaš, koncept je isti. Reši probleme, budi srećan. Nažalost, mnogim ljudima život nije tako jednostavan. To je zato što sve useru na bar jedan od ova dva načina. Prvo, poricanje. Neki ljudi isprva poriču da njihovi problemi postoje. Zbog toga što poriču stvarnost, oni su stalno u zabludi i ne žele da se suoče sa stvarnošću. Time se kratkoročno bolje osjećaju, ali to vodi u život ispunjen nesigurnošću, neuravnotežnošću i potiskivanjem emocija. Drugo, mentalitet žrtve. Neki biraju da veruju kako ne mogu ništa preduzeti u rješavanju svojih problema, pa čak i kad zapravo to mogu. Žrtve krive druge ljude za svoje probleme ili krive spoljašnje okolnosti. Time se kratkoročno bolje osjećaju, ali to vodi u život ispunjen gnevom, bespomoćnošću i očajanjem. Ljudi se obmanjuju i krive druge za svoje probleme iz prostog razloga što je to lako i dovodi do toga da se bolje osjećaju, dok je rješavanje problema naporno i često neprija. Oblici krivice i poricanja nakratko nas učine zadovoljnim. Oni su način da privremeno pobegnemo od problema i taj beg nam može pružiti brzo ushićenje koje čini da nam bude bolje. Ushićenja se javljaju u mnogim oblicima. Bilo da je reč o supstanci kao što je alkohol, o moralnoj ispravnosti koja dolazi iz krivljenja drugih ili o uzbuđenju zbog neke nove rizične pustolovine, ushićenja su površan i neproduktivan način da se ide kroz život. Veći deo sveta koji nas podučava o samopomoći pretežno se bavi uvaljivanjem ushićenja ljudima, a ne propisnim rješavanjem problema. Mnogi guruji samopomoći uče vas novim oblicima poricanja i pumpaju vas vežbama koje čine da vam kratkoročno bude bolje, dok zanemaruju osnovni problem. Zapamtite, niko ko je zapravo srećan ne mora da stoji pred ogledalom i govori sebi da je srećan. I ushićenja stvaraju zavisnost. Što se više oslanjate na njih kako bi vam bilo bolje zbog suštinskih problema, više ćete žudeti za njima. U tom smislu skoro sve može izazvati zavisnost, shodno motivaciji koja stoji iza toga. Svi mi imamo metode koje biramo za ublažavanje bola izazvanog problemima
I u umerenim količinama nema ničeg lošeg u tome. No, što duže izbjegavamo i ublažavamo probleme, to će bolnije biti kada se konačno s njima suočimo. Osjećanja su precenjena. Osjećanja su evoluirala iz jednog određenog razloga, kako bi nam pomogla da živimo i da se razmnožavamo malo bolje. To je sve. Njihovi povratni mehanizmi nam govore da li je nešto iole dobro ili iole loše za nas. Ništa više, ništa manje. Kao što nas bol prouzrokovan dodirivanjem vruće ringle nauči da je ne diramo ponovo, tuga samoće nas uči da ne činimo ponovo ono što je dovelo do toga da se osjećamo tako usamljeno. Osjećanja su prosto biološki signali stvoreni da nas poguraju u pravcu korisne promjene. Vidi, ne želim da podcjenim tvoju krizu srednjih godina, niti činjenicu da ti je pijani ćale ukrao bicikl kad si imao 8 godina, a da ti to još nisi preboleo. Ali suština je u tome da, ako se osjećaš loše, to je zbog toga što ti mozak govori da postoji zanemaren ili nerešen problem. Drugim rečima, negativna osjećanja su poziv na akciju. Kada te obuzmu, to je zbog toga što treba nešto da preduzmeš. S druge strane, pozitivna osjećanja su nagrade za preduzimanje ispravne akcije. Kada te ona obuzmu, život kao da je lakši i ne preostaje ti ništa drugo osim da uživaš u njima. Onda, kao i sve ostalo, pozitivna osjećanja prođu jer se neizbežno pojavljuju novi problemi. Osjećanja su deo jednačine naših života, ali ne i čitava jednačina. To što nešto izgleda kao da je dobro ne znači da je zaista dobro. To što se nešto čini lošim ne znači da je zaista loše. Osjećanja su samo putokazi, predlozi koje nam daje naša neurobiologija, a ne zapovesti. Zbog toga ne bi trebalo uvijek da verujemo sopstvenim osjećanjima. Zapravo, mislim da bi trebalo da nam pređu u naviku da ih preispitujemo. Mnogi ljudi su naučeni da potiskuju osjećanja iz različitih ličnih, društvenih ili kulturnih razloga, naročito negativno osjećanje. Nažalost, poricanje negativnih osjećanja je isto tako poricanje mnogih povratnih mehanizama koji osobi pomažu da reši probleme. Posljedica tog poricanja ogleda se u činjenici da se mnogo tih pojedinaca u životu bori s problemima. Ako ne mogu da reše probleme, onda ne mogu biti srećni. Zapamti, bol ima svrhu. Ima i onih ljudi koji se previše poistovećuju sa svojim osjećanjima. Sve je opravdano samo iz razloga što su oni to osjetili. Polomio sam ti vetrobran, ali bio sam stvarno ljut, nisam imao izbora. Ili, napustio sam školu i preselio se na Aljasku jer sam osjetio da je to prava stvar. Donošenje odluka zasnovano na emotivnoj intuiciji bez pomoći razuma koji je kontroliše, prilično je bez veze. Znaš li ko zasniva svoj čitav život na osjećanjima? Trogodišnja deca i psi. Znaš li šta još rade trogodišnjaci i psi? Seru na tepih. Obsesija i preokupacija osjećanjima ne uspeva iz prostog razloga što osjećanja nikad ne traju. Šta god nas danas činilo srećnjima, sutra više neće, jer je u našoj prirodi uvijek potrebno nešto više. Opsednutost srećom neminovno raste do neprestane težnje za nečim drugim, novom kućom, novom vezom, još jednim detetom, još jednom povišicom i uprkos svim našim naporima na kraju se osjećamo jezivo slično onome kako smo počeli, neadekvatno. Psiholozi ovaj koncept ponekad nazivaju hedonističkom trakom za trčanje. Zamisao da stalno naporno radimo na tome da promenimo svoje životne okolnosti, ali zapravo se nikad ne osjećamo znatno drugačije. To je ono zbog čega se naši problemi stalno ponavljaju i zbog čega su neizbežni. Osoba s kojom se venčaš jeste osoba s kojom se svađaš. Kuća koju kupiš je kuća koju popravljaš. Posao koji odabereš je posao koji ti stvara stres. Sve ima svoju nerazdvojivu žrtvu. Sve ono što nas usreći kad-tad će nas učiniti nesrećnim. Ono što dobijemo isto je tako ono što gubimo. Ono što nam donosi pozitivna iskustva odredit će nam negativna iskustva. Ovo je teško progutati. Dopada nam se zamisao da postoji neki oblik dostižne krajnje sreće. Dopada nam se zamisao da možemo zauvek ublažiti svoje patnje. Dopada nam se zamisao da ćemo zauvek biti ispunjeni i zadovoljni svojim životom. Ipak ne možemo biti.